अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरी डेंगी लाइचत थिंगनबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट थबकसिंग पाखतपा हौख्रे लाइना असि लाइना पोथोकपा ngame डिपार्टमेंट मर्जर एग्रीमेंट का मरी लेना CIRCA नेशनल रिपेंडेंस डे पांगथोख्रे लमयान हिजम इराबोना मिरो ताखिबा नुमित निंगसिंग थौरम पांगथोख्रे मणिपुर थोलिबा इरांग असी नाकल अनिमकना नेगोशिएबल टेबल दा तुंग कोइबा सोल्यूशन पुरकपा चुंगने यूनियन मिनिस्टर रिजिजू कक्सिंग दा लैबा हेडक्वार्टर 28 सेक्टर AR दा असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन रैली पांगथोख्रे अमदी जिरीवांगी मोंगबुंग मैतै खुलदा कुकी मिलिटेंट सिंगना तरारक सुबा एटेक चथरख्रे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मिलिंग ताबिरुमनिबसिंगबो तरामना उक्चरी पाउ संदोकना पिजरे मणिपुरदा हौजिक डेंगी लाइचत हेंगलक्लिबा असे लाक्सिननबा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंटना सक्सिन थौरांग कया मरुम लौखले स्टेट मलेरिया की डॉक्टर सलाम प्रियो कुमार की मतुंग इना डेंगी लाइना लायेंगनबा चब चाबा हिदाक लेत्रबसो मसे इराय लाइना गाक्थोकपा ngame मियामना यारिबा मखै चेक्सिन थौरांग लौखतुना कांग मचा पोकपा याबा मफमसिंग लेहेंदनबा होनागदबने अर्बान मलेरिया टीम असिना चहे असिगे मार्च थादगी हौदुना युमथोंग चंगदुना कांग मरुम कोफम सिंह हंथनबा थबक पाइखले मसिगी मथक्ता आशा वर्कर 450 ट्रेन तौख्रे हाइना मलेरिया डिपार्टमेंटना खंगलगले जनवरी अमदगी हौजिक फावदा मणिपुर डेंगी की केस 194 थेंगनरे मसिगी मनुंगदा मियोय अमा लेखिद्रे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खक्तदा केस 258 अमसुंग इम्फाल ईस्टना केस 113 थेंगनरे मसिगी मनुंगदा सेप्टेम्बर की तांग 19 फावगी मनुंगदा इम्फाल वेस्टदा केस 194 अमदे इम्फाल ईस्टना केस 52 थेंगनखे हौखिबा सगुल से नुमित फावदा इम्फाल वेस्ट के कैसामथोंग एरियादा डेंगी पॉजिटिव ओइबा मियोय 98 थांगमैबन एरियादा केस 53 उरीपोक एरियादा केस 92 थेंगनखे इम्फाल ईस्ट के बामोल लेकाई हाई स्कूल एरियादा केस 53 थेंगनखे हौजिंगमकी ओइना रिपोर्ट फंगदबना हॉस्पिटल दा डेंगी ना नारिबा मियोय कया लाइखनरी हाइबदो चब चाबा पाउ लेते लाइचत एसिगी मतांगदा ममी टीवी ना अखनना लेकाई सिंगदा मियोय सिंगा उनरुबगी पाउदो ममा सेप्टेम्बर की तांग 19/5/1994 मतम अदुगी मणिपुर की महाराजा बोधचंद्रबो सिलोंग कौरबा मतुंगदा मतमदुगी डोमियन ऑफ इंडिया की अरोनब खुजिंग थौरांग अमदे नोंमै चिंगदोंदा नमफु साजिंदा मणिपुरबु डोमियन ऑफ इंडिया दा नमथिन तिलहनखिबगे सही तौखिबा नुमित 21 सेप्टेम्बर 1949 असिबो कोalition for indigenous rights campaign manipur CIRCA na national independence day haiduna CIRCA na sinduna millennium institute of sciences kwagaithal mayai kobida pangthokre hairiba thoram asida CIRCA gi president somarendra thoksom CIRCA gi vice president longjam ratan amade harry kon gi president yungkhaibam surjitna tongan wafam kaya thamke थौरम मसिक मरी लेना CIRCA की वाइस प्रेसिडेंट फोंदोखिबदा अखोइना हौखिबा हिस्ट्री निंगसिंगबना तुंगदा लाकदब लंबी अमा सोयदना उबा ngamgane अखोइगी पुवारी मसक खंगबगा लोनना तुंगदा लाकदबा अखोइ खुदिंगमक्के अखोइना करिगुंबा खरा पांगथोकलंबा हाइबसे अखोइ खुदिंगमक्के लेंफद्रबा थौदांग अमने मणिपुर हाइबसी मसागे मरोंगदोम लेंगाकलोन लेसेमलोन खुनाइरोन कायदना लेजरकलबा लेबाक अमखकने
अदुबु ngasidi India da namtin tilen khraba matungdagi masagi warep lawsaba ngamdaba hiram khudimakta mikha ponba fibam mada orakliba ase aikhoina India da September ge tang 18 1994 da tilubadagi oirakpani haiba wafum thamke President CIRC Thoksom Somarendra na phongdokhibada aikhoi asi ahingba khunai amada aikhoi khudingmakpu singnaraga hingni haibase khanganabagi damak aikhoi gi puwaribo ningsingdaba yade aikhoi isagi lamngakpak ngamjadaba isagi political status leijadriba identity crisis ki wahang mayam ama lagdiba se aikhoina India gi makhada mikha ponbalengak ama oirubadagine aikhoi isana isagi na chatnabe culture kausilakba furup kan bahaibasi aikhoi khudingmakke thodang oigadabani haike Akuna panong toriba 21st September ko e pose masi ko e pose yanida ba aikoi maning tamba dai pa ka ba manung le pa ngamsada ne hai ba aikoi gi yawun sinau singi aikoi horizon singi di India da lai ba office lai ba tum ba sanjigi wari sna ba ya ba adu ma atu koi ba da aikoi gi lai ba fruits di ekana aikoi da kari ko mate India ga wari sna ro hai ba fe tum lai ba adu na maram oraga masi aikoi da Pochima koina khana ekoi leiba Indian gi leiba Central Forces mayama mumbai be adna 2005 tiki na 7 ko gi ba center na masi advantage mal lora ganda maite gi koi ba masi di ko ba seni ko ba masagi khana sunu gi ko di area ta koi Manipuri issue si lusin gi kana khanja to leba basida kuki matam da masi gi Central Forces na makoi da hai ba koi mami to le mo mai san sing Irabotna Manipur miyam gidamak lawkiba thodang adugumna hauzik leiriba MLA minister singna mahaki matau tamjagadabani haina People and Preservation Committee Manipur PPCM gi convener Nandolwang phongdokre wafam masing asi kwakaithel akham laikai de leiba community hall da pangthokiba lamyan be irabot mirot takhiba numit ningsing thoramga mari lenena PPCM gi convener Nandolwang phongdokhibane mahangna makhatana haikibada matam aduda MLA oina irabotna Manipur miyam kidamak masagi ojaba kaya thadoktuna Manipur da Purvachal state ama semnaba honarakpada madugi mayokta yaroi haiduna lepkiba numit ngase September ge tang 18 ase mirot oiduna underground takhiba numit amane numit asina Manipur miyam maru oina MLA minister singda paujel ama piri adubo ngasi fawbada MLA minister singna khangba ngamde irabot na matam aduda MLA oina tungi damak khalaga mikha pone hingadobagi saru iramdam masigi damak afaba kharadang oirabasu toramlaga haiduna kathokiba adubo aikhoina ikai khumnabam thoi haina so phongdoke ini adungai isingo jawaban di puli pali se nang penma thoida ira bona mani pusi mutana bona pa pa state semna bona pa matamda madu yaro yaina miyam yo horba madu matamda matang thongdok khara thongda gi ngai padra mala pirot ta gi pase masina manipur gi le miyam ta maru oina manipur union le ba manipur gi MLA minister da pawgelam piri madu gi pawgel ro ngasi baw manipur gi MLA minister singna khangbangam dia kan ko pawgel MLA pam mai bi ai ba miyam le le ba manipur ne lu ya ba pawgel ira bo to matam gi MLA Ini ngai se mani ngai apa lagi ya mi ne adu magi matam magi mati kerja puci ngai le so budi magi mati kerja mana ngai sudah tunggal ke miruan mani purnya pat bai janna akoi gi kha bona akoi ethnic community ani gi marakta thokliba violence singna sohalaba Manipur state asigi tungkoiba solution amasung sandi purake hairabadi kanglup anina maikai ani dage khulai thadoktuna negotiable table wari sanaba achumba khongthang oigani haina union minister Kiran Rijijuna phongdokre wafam asi New Delhi da North East Student Festival hawdokibagi thoramda union minister of parliamentary affairs amasung minority affairs Kiran Rijijuna phongdokibane My Home India Koba NGO amana senduna ngase New Delhi da hawdokiba North East Student Festival aduda Union Minister Kiran Rijijuna makhatara duna hai
Prime Minister Narendra Modi na luchingba Central Government asige makhada North Eastern State singda chokha thorangi thabak singda khumang yang na chongsalakpage region asige miyam na uwa fangne amade masimak region asige miyam singe achoba golden opportunity amane Mahang ngasi haudokiba festival asige nunggi oiba wakhalonde North East region da leminariba mipum khudimakna amaga unaduna afaba wakhalon sing share tongnaba amade chawkha thorangi mathangda anawba maike amada punna chatminabage wakhalon sagatminaba sine maram asina region asige mipum khudimakna apunbagi wakhalon sagatuna mapangal kanba chawkhatpa region ama oinaba honaminasi haina North East ki miyamda paujal pikre Headquarter DGAR gi meeting makhada IGAR South na sinduna ngase Assam Rifle Ex Servicemen Rally ama Kaksing da leiba Headquarter 28 Sector AR Kaksing da pangthokre Kaksing Garrison da pangthokiba thoram aduda DGAR Lieutenant General Vikas Lekhara Assam Rifle ADVC Seva Medal former Lieutenant General of the Indian Army Lieutenant General Kwansam Himalay 27 AR Assam Rifle Ex Servicemen Association ki President Retired Subedar Tombe Brigadier Gaurav Kapoor Commanding Officer Headquarter 28 Sector AR DC Kaksing Rohit Anand DIG Range 2 Ice Jugesandra Kaksing District SP TS Bikamjit amade atay officer kaya saruk yakhe Tongan mafam dagi lakpa ex servicemen chamri rom na saruk yakhiba thoram aduda cultural item kaya so pangthoke Saruk Yakiba ex servicemen ado DGAR Lieutenant General Vikas Lekharana famliba mafam singda changduna wari watai sing sanake Saruk Yaba Lakiba ex servicemen sing aduda makhoi gi darkar gi matung ina wheelchair hearing aid walking stick mobile commode chairs blanket for vir nar electric kettle for veterans kuchin aduna makhoibo ikai kunabo utke Tararok subo aina ngarang numidang Jiriwamgi Mongbong Maitai Khulda Khulai Paiba Kuki militant singna bom yaungna attack jatharakpada security force kaloinana khul ngakpa singa akanba mongda nomai kapna khre haide Thogdok thofum dagi pau man hai Jiriwam district headquarter dagi makharomda kilometer 8 lom chatlaga laiba Mongbong Maitai Khuldagi ngarang numidang pung 3 makhairom tabadagi hauduna Khulai matik chana paiba Kuki militant singna bom yaungna atat akham leitana attack jatharakibane Kuki militant singe attack ase numidang pung mapan makhai taba matamdage kapsilakpaga loinena Kuki militant sing aduna chingthaktage light machine gun LMG sizinaduna bomb galoinena Mongbong Maitai Khulomda kapsilakibane Kuki militant singe attack aduda asok apan diyaukide adubo Mongbong Maitai Khulda khulngakiba volunteer singna ahanba oina ngakthoknaba Kuki militant singda handuna nomai round khara kaplaba matung khul asigi manakta deploy toba Manipur police amasung CRPF ki personnel singda Kuki militant singda handuna nomai kapada nakal animakta ngarang numidang pung 12 phawba atat akham leitana nomai kana kapnakhe adubu nakal animakta asok apan gi pawdi leite Panba yai ngarang Jiriwam apunbaluk jalna Haujik Jiriwam district asige oirakliba phibam sing asi yengnaga security force singna matam chana matik chaba action lokhatpio karigumba Jiriwam district asida Kuki militant singna torokpa attack ta siva naba khunja singe lamthung amang ata thoklabade district asigi DC amasung state asigi police singna tekchak kumba pugodabani haina phongdokhraba matung Kuki militant singna ngarang numidang makhatana attack adu chatharakpane Jiriwamgi Maitai Taba Mongbong Khulda security force singna leptana khul asigi akoibada operation sing jatharabaso khulai paiba Kuki militant singna lepalaitana bom amasung afaba makhaki khulai sizinaduna attack jathaduna lakhiba maram ase khunja singna mipainaduna angakba phawbuga loinana khul singda lanjinaduna leiribani haire Ngasi nungthil nong yauna sitkiba nonglai nungsit aduna maram oiraga tampaki mafam ayamba yum kai yauna amang ata thokre makha na akhak araw kolonena akan manong leibana hairiba mafam Bishnupur Chandel Churchandpur Imphal East Imphal West Jiriwam Kaksing Kamjong Kangpokpi None Ferjol Senapati Tamenglong Tengnongpol Thawal amade Ukhrul singge miyam singna
ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ Like-minded group LMG Manipurna ka hena awa ana taraba imung kayada leptana mateng panglakpagi saruk ama oina ngase ayuk pung 12 rom tabada sitkiba akanba nonglai nungsitna wangjing sorak haibam laikai da leiba yendrambam Syamchan Singge yumgi mathak thangba saruk pumba humdokhibadage video ama social media da thengnabadage khudaki tengbang oina lupa lising 8 mateng pangkhre homdokliba yum aduna yumthangnabagi yumthakta humsinduna laikre ngasige tengbang khongsat aduda Vice President Jibolata Chongtham Secretary Ojit Chorak Haibam Treasurer Kunjesor Mangsatabam Assistant Secretary Surendra Ningomba amade Member Surjit Ningomba ga loinana Boinaw Maibam saruk yakhe tengbang khongsat aduga mari lenena Secretary Ojit Chorak Haibam na phongdokhibada miyoi ba khoi khudingmak khudong thiba amadi awaba kayana langoi chanduna hingba punsine maram asina awaba taraba matamda angamba mateng pangnabagi chatnabe mapung fana lehense amadi adom-adomna awaba tadringai matamdasu awaba taraba kayagi angamba mateng pangse haina phongdokhe Like-minded group ki team manager base wangjing teta kendra gi manung chana leiba wangjing sorokhabam leikai dani ngasi ayuk ekoi Manipur gi tampakta yamna kanba nongni nusit ama sitpada Yendrambam Syamchan ma ki yum masi kogi urban housing scheme gi makhada koi sabaduni la makhai teno toraga ado haiba yum masi gi mathak thangba sargosi koi khangodana akanba nungsigi maram tadana humdoga yum amagi mathakta tara leiba aduna sidokpadasu masi yamna problem ni maramduna sigma pawsi social media da koi khutak da phangdagi like-minded group ki executive council na paw phawna jar matungda khutak ke tengbang oina yamde lupa lising 3 khatang koi pijaba lakjabani maramdi hojik leiba imung asi koi leiba yawi phim oide semjan badasu lupa lising 10 kun kasu yaroi maramaduna haibi imung asi yamena nungaiba imung nate maramaduna asimba koi mausa ge ba koi awaba nang bahaiba tare doni nusina borabasu adi ising isau borabasu sumba awaba kaya taraba singda mating pangoi sarugina asisi koi lakjabani maramaduna asigumba awaba koi thodok hek koi tabada koi minungsigi tengbang se maike khuding mati pangbiyo maramdi khudung thiba base ai khaki saruk nate adong khaki nate kanada kari thogaba habidi mayhau langpok haibasu tongana leiri lamdam asidasu mayhau langpok tasu koi sigimi leihe adudu koi LMJ mateng pangjai maramaduna yu babis khudung thiba kaya na yomga leibani maramaduna sai sai na khudung thiba tadringe dasu khudung thiba tarba kaya gi damakta khajitang oiba lupa manga dorju tara dorju social media de hek koi yaw kuma tamda mateng pangbagi chatnabi ma Manipur da tamna tamna leirei mapung phana leiba targadi aikoi gi irakta aikoi ngaki aikoi nungai tabo orgasu magi nungai tabo kohon bangamba haibado oigani maramaduna ikoi langi marki awaba kaya si marungto amuka mu yum hundo ki baibse awaba haibaduni maramaduna sigumba miyoi bagi inungsi haibetare miyoi bagi service awana tarba kaya gi service tawminaduna kuni hingningai matamda koi asumba apo thabo si tawminasi haiba phumse like-minded group ki market ki tamjari State amasung Central Force ki apunba team amana leptana chatharakpa search operation da bom yauna khusugulai sing fagat pangamkhre National Highway sing da pot amadi passenger puba gari sing tekta kaidina chasok sasin tawkhre Manipur Police na thatorakpa post amada ngarang chatkhiba ching amasung tampaki irang thokpa yaba mafam singda changduna security force na area domination operation sing chathari ngarang Churachandpur district ki manung chanba Samu Lalonda chathakiba operation aduda improvised rocket shell ama tongan ba size ki live rocket ammunition head ahom improvised mortar pumpi ahom anti riot shell ama amasung stun grenade ama fagat pangamkhre hari security force na chathakiba atopa area domination operation singda National Highway 37 Imphal Jiribam amasung National Highway Imphal Dimapur lambida pochai puba gari amasung passenger puba 163 amasung 218
टेक्दा कायदना चतोक चसिन तौहनखिबगा लोइनना हाईवे सिंगे वल्नरेबल ओइबा मफमसिंगदा मतिक चाबा सिक्योरिटी डिप्लॉय तौदुना पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा होनरी अमदे पोचे पुबा गाड़ी यावना पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंगदा सिक्योरिटी कन्वॉय सिंग पीदुना टेक्दा कायदना लंबी असिदा चटहननबा होनख्रे हारे पुलिस के पाव असिना मखा तारदुना मणिपुर की चिंग अमसुंग तंपा के चिंगनानिंगा एवं मफम सिंगदा सिक्योरिटी के चेक पॉइंट सिंग हांगदोक्तुना अचत ओंग सिंग चेक तौबदा हौजिक फाइबगी ओइना मिफा मिपुन की पाव लेत्रि हारे तिरुपति लड्डू की कंट्रोवर्सी हिंदू लाइनिंग चटपसिंगदा करेमनबगे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट वी पीयू सेठिया की मथक्ता मियामना पेंदबा फोंदोक्रे अमांग चाहीदबा पोयान सिजनदुना श्री वेंकटेश्वर स्वामी लाइसंगे प्रसाद ओइगदौरिबा लड्डू साई हाइबगे पेनदबा लेरिंगै मरक असिदा पीयूषना हिंदू सिंगिदमक सनगी साना साबा लड्डू भगवान पिरुनुलदा पिनबिरकले हाइरुबगे तमिलनाडु के सलेमदा खैसाउनरबा मियोइसिंगना पीयूष की मथक्ता लाउब चैबना चिंगबा उतख्रे हारे निंगसिंग बयाई हौखिबा युमसा कैसा नुमिता आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडूना हानगी चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी बु हुंदुना ngang वाहै खरा थागतनरकपदगे तिरुपति लाइसंगी ममिंग चटलिबा लड्डू सिंग साबदा ओक सन अमदे ngang महाउ यावी हाइबसे लैबोरेटरी टेस्ट उतख्रबने हारे लड्डू की कंट्रोवर्सी असिदा ड्रामा चेते ngakpigani dharma chetna ngakna chachariba miyoy singbo pendaba pokhanbata natana rajniti dal singi awai akum tongnafam oirakli hari मणिपुर हौजिक असे क्लाइमेट कंडीशन असे फलक्तबना हंतक चहीदा हंजिन हंजिन कयारक हना इसिंग इचाउ थोक्तुना लानगी चैथेंग फंगबता नतना इसिंग इचाउना युम कया अमांग अता थोकिबना खम थेंगना मणिपुर दसु अवाब नंगले हौजिकसु खम थेंगना साबगी चांग हेंगलक्तुना एनवायरनमेंट दा होंगबा हाइबदु ओइरे एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट मणिकांत मुतुमना चही तरा हेना मणिपुर अमदे नॉर्थ ईस्ट की मफम सिंगदा खोंगना चतुना उठावा खक्ता नतना एनवायरनमेंट की अवेयरनेस कया माहिरोई सिंगदा पीरिबने हंदक्तसु मणिपुर की चीफ मिनिस्टर यावना एमएलए निफुदा एनवायरनमेंट की एजेंडा पॉइंट अनि यावबा मेमोरेंडम अमसु पिसिनखिबदा मणिपुर की असेंबली दा खनदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बिरेन अमदे फॉरेस्ट मिनिस्टर थोंगाम बिस्वाजितना थाजबा पिरखरबने मणिकांत मोतुंगी टीम महौसा टीमगा ngarangsu नेरो क्लब हाउरेबी की एग्जिबिशन फुटबॉल मैच अमा उपाल थासी उपाल हिंगनसी हाइबगी पांदमदा फुटबॉल मैच अमा सानख्रे लोनना उ चारा कया मरुमसु येंथोके महौसा टीम असे मणिपुर के एक्टर सिंगर यूट्यूबर एमसीएस ऑफिसर सिंगना पुनसिलगा सेंबा टीम नि हाइना मखाताना एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट मणिपुर मुतुमना फोंदोरकले पेट्रियोटिक राइट्स फोरम ऑफ मणिपुरना चही खुदिंगी लेप्तुना पीदुना लाक्लिबा लमयान बहिजम इराबोट मेमोरियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड चही असिगी ओइना त्रिपुरा की सकनाइरबा मियोय अने आरके तरुणजित अमदे खेत्रियु मादरी सिंगदा पीदुना इकाई खुमनबा उतलगने लेमजनिंगाई ओइरबा अवार्ड असे लाक्लिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 के नोंथेल पुंग 3 ताबा मतमदा साहित्य अकादमी हॉल नजरुल कलाक्षेत्र कॉम्प्लेक्स अगरतलादा पफ मणिपुर अमदे पफ त्रिपुरा ब्रांच अनिना पुनसिलगा पांथोकदबा लमयान बहिजम इराबोट लैखिदबगे निंगसिंग थोरंगु मरी लेनेना खुसिनगने लेमजनिंगाई ओइरबा अवार्ड असिदा सेल ओइना 5,500 साइटेशन सोल अमदि मोमेंटो यावना अवार्ड असे पिगदौरी अवार्ड असे फंगलगदबा आरके तरुणजित सिंह ngasi chahi 50 की ममांगदगी लेप्तना त्रिपुरादा फोंगदुना लाक्लिबा अमता ngairaba maitailon की pauche marup हौजिक जॉइंट एडिटर ओइदुना त्रिपुरा लमदमदा मैतेसी मरक्ता थोइदो हेंदोकना जर्नलिस्ट अमा ओइना लेबमकना अदुवा थौदांग लौरिबा सकनाइरबा मिसक अमने नाकल अमरोमदा लमयान बहिजम इराबोट मेमोरियल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड लिसिंग अनिगुन मरीगे फंगलगदबे डॉक्टर खेत्रिमयु माधवी सिंहा त्रिपुरा लमदमदा मणिपुर कल्चर बो योखननबा चही 30 हेना होनरकलबे सोशल एंड कल्चर एक्टिविस्ट अमने माधवी हौजिक लमदमदा मणिपुर कल्चर बो योखनब होनबदा अचौब थौदांग लौरिबा लमयानबा ए सोशियो एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन त्रिपुरा की प्रेसिडेंट पेट्रियोटिक राइट्स फोरम त्रिपुरा एडवाइजर ओइना थौपुबदा नतना मणिपुर फिल्म फोरम त्रिपुरा की चेयरमैन ओइना थौपुरे
नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग विलेज दा इंग लिसिंग अनिगा कुनमाथोई की दिसंबर मरीदा थोखिबा मिचम मरी लेखिदबगी थौदोक्ता इंडियन आर्मी पर्सनल कुंट्रा चेनबगा मरी लेनेना चलिबा थासी तरा तरे तपीखिबा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग अमबो दाइचोई गांगमई प्रेसिडेंट रोमई नागा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर RNSOM अमदे जेंथोई पानमई सेक्रेटरी जनरल RNSOM अनिना पुन्ना खुरेक पिदुना थादरोपा चेरोल अमदा यानिंगदबा फोंदोक्रे आसाम की कसार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा बस कंडीदा लेबा कसार पुलिस की टीम अमना ngarang नुमिदांग सखंगदबा मियोय खरना मफम अदुदा नार्कोटिक ड्रग सिजिनदुना पुथोक पुसिन तौगदौरे हाइबा पाव अमा फंगबदगे गाड़ी अचत ओंग सिंग चेक तौबदा टाटा DI दा तोंगदुना लाकपा मियोय खरदगे मार्केटा लुपा क्रोर 15 रोम ओइगदबा याबा हाइना खंगबा WY टेब्लेट मेथाफेटामिन टेब्लेट लिसिंग तरानिपान फागत पंगम खिबगा लोइनेना ड्रग सिंग पुरकलिबा मियोय अनिसो पुलिसना फारे हाइरे बिहार की जमुई डिस्ट्रिक्ट के चाही तरानिपान खक्तंगारिबा आंगांग अमना IPS ऑफिसर सारंबगीदमक पुलिसना फादुना इन्वेस्टिगेशन गिदमक कस्टडीदा थमख्रे हाइरे पुलिस की पाउना हाई IPS ऑफिसर सारमनिबा आंगांग अदुकी ममिंग मिथलेश कुमार मंजी कवे नुपा मचा सिना बिहार की खैराद लेबा मंजो कौबा नुपा अमदगे लुपा लाख अनि पिरगा IPS की यूनिफॉर्म अमसुंग सासिनबा पिस्तौल लौरबा मतुंग बिहार की जमुई अमसुंग हलासी एरियादा IPS सादुना चटपा थेंगनरपदगे पुलिसना महाकपु जमुई एरियादगी फाबनी हाइरे पुलिसना महाकना सिजिनरंबा यूनिफॉर्म पिस्तौल अमसुंग पल्सर मोटरसाइकिल फागतपा ngamखिबगा लोइनेना मिथलेश कुमार मंजे पुलिस कस्टडीदा रिमांड लौथरबा मतुंग मखा ताबा इन्वेस्टिगेशन गिदमक थबक चथबा होख्रे हाइरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटनादा महिरोय नुपी अमा सुसाइड तौजख्रे महिरोय सिंह प्रोटेस्ट तौख्रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना के BEBITA कैंपस BTech सेकेंड ईयर तमलिबे महिरोय नुपी अमा ngasi ayuk anganbada hostel manungda thori yanduna suicide tawjakre haina paw source amana haire laibak thiriba thodok asigi matangda BEBITA amasung Patna campus ki mahiroi singna institute asigi administration ki mayokta akanba protest thari haire Anandpura Kaubi Hyderabad tagi mahiroi nupi ase tha anirom gi mamangda hostel aduda hongjilakhibani haire Sabalo Sindriba facility matik chana leitaba hostel aduda nupi mahiroi sing lehan khibagi mayokta protest tawriba mahiroi singna pendaba kaya phongdok narakle Anandpura na society tawkhibagi chap chaba maram hauji fawgi oinade khangba ngamdri haire बंस कंदी मया पाइबिलुपना सिंदुना मिलान असम अमदे मैफागी लमसिंग मखादा नुमित तरानीगी ओइबा मैतै मेक तंबी ताकपिबगी थौरमगे सर्टिफिकेट यंथोख्रे कसार बंस कंदी हरि मांदोपता कैसाम विद्यापति प्रेसिडेंट अपुनबा खुंगंग मपान चौखलोप राम हेराजित प्रेसिडेंट मिलान असम इंगोदम बिरोड थांगजम प्रेसिडेंट मैफा इमाथोई देवीना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस फमके थौरमगी वाहौग दोकपिरदुना सेराम हेराजिना हाइखिबदा असम सरकारना असमद चोइना खुंदारिबा मैतै अखोइगी लोन अमसुंग मयेक असिबु चाखोननबा होनरगलिबा असिदा अखोइ पुमनमगनासो थवाइ हकचांग यावना सौगतनबा होनमिनसि हाइके प्रेसिडेंट की वारोल पिरदुना कैसाम विद्यापतिना हाइखिबदा इमालोना एसोसिएट ऑफिशियल लोन ओरकबा अमदे मैतै मेकना तंबा याबगी अयाबा पिरकबा असे अखोइ सनागी मथक्ता तंपा थिनबगुंबनि हाइके थौरम अदुदा सरुक याखिबसिंगना लोन अमसुंग मयेक चाखोनबा होनमिनरसि हाइना वाफम कया फोंदोखे जिरीवाम डिस्ट्रिक्ट असिगे डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डाइट की सेंटर मरी हांगदुना सेंटर पीखिबा कोऑर्डिनेटर अमदे रिसोर्स पर्सन सिंगे पिफम थोपा रिम्यूनरेशन ngasi फावा पीदना लेरिबा से अथुबा मतमदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना पिथोकपियो हाइना ngasi अयुक हाईवे इंग्लिश स्कूल के मतम अदुगे डाइट की कोऑर्डिनेटर ओइखिबा एम रोमियो सिंगे चंद्रपुर लेबा संगाई पांथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा जिरीवाम हायर सेकेंडरी स्कूल के हौजिकना वाइस प्रेसिडेंट ओइरगा अदुगा मतम अदुदना जिरी पब्लिक हाई स्कूल के
डाइट की ओइना कोऑर्डिनेटर ओइखिबा केएस इंदी कुमार सिंह ना फोंदोखिबने महांगना मखाताना हाइखिबदा इंडिया गवर्नमेंट ना इंग्लिश इंग सॉक लिसिंग तरा तरेतगी तरा मापंदा डाइट की कोर्स अमा लॉन्च तौखे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल बोरो बेकरा हायर सेकेंडरी स्कूल हाईवे इंग्लिश स्कूल अमदे जिरी पब्लिक इंग्लिश स्कूल दा कोऑर्डिनेटर मरीना ट्रेनिंग प्रोग्राम असे पांगथोके मसे NIOS के मखादा पिथरखिबा वन टाइम प्रोग्राम ने ट्रेनिंग मनुंग असिदा सेंटर अमगे ट्रेनी चामा चामा ओइदुना ट्रेनिंग प्रोग्राम असे पांगथोखिबा ट्रेनिंग मनुंग असिदा वर्कशॉप थ्योरी प्रैक्टिकल मदे साइड विजिट न चिंगबा कया तौदुना सेंटर असिगी पूरिबा कोऑर्डिनेटर सिंह गलोनना एक्सपेंडिचर सिंह पुथोक्तुना पांगथोके अदुबो ngasi fawba diet ki mari leinaba information natraga update oiba pawsu amata phangkhidre maram aduna mari leinaba authority singna mityeng changbiduna aikhoi gi fampham thokpa honorarium sing athubada pithokpiyo haina mari leinaba authority singda media gi khudang da haijari haina phongdoke pawgi mifam aduda jiri public English high school gi diet ki oina coordinator oikhiba KS Indi Kumar Singh Boro Bekra Higher Secondary School ki diet ki oina coordinator oikhiba TS Dhamendra Singh Highway English School ki diet ki coordinator oikhiba M Romeo Singh amadi Jirivam Higher Secondary School ki diet ki coordinator oikhiba TS Gangarang Singh su saru yake तरम लुपा लाख अनी मखाई 1.8 कुंबसे लोन पेंडिंग लेरे हाइबे पैसा कमायना तबनो कदाइदगी पैसा थारखरबा थारक्रेबा कमाय तबनो हाइबे अखोइदा पाउसे अपडेट अमता लेत्रे अदना अखोइसु नुंगाइतदना सिगी मतंग सिगा अखोइ करिगि तंग खनासि मरमदि तौरिबा पोसि अखोइसि पुरा कोरिडर मयाम सिंगसि अखो पैसा हानबा अखोले पुथोक चखरमि पैसा से वाजि ओजा ताइबा खोलिबा अदगी प्रैक्टिकल तौरिबा अदु वर्कशॉप तौरि पैसा मयाम से अखोइ लोइ कोरिडर से पुथोगा अखोइदा हजिसे पुरा डिविजन ताबगे फिवमदा लेरे मसि कमाय तौबनो हाइबदुगी मतंगदा मसिगी अखोइना अखोइ कोरिडर मरि से पुल्लगा अखोइना अखोइगी पेंदबा नुंगाइतबा अदगी तौहनिंदबा अखोइदा अखोइबु याम हंथना कोरिडर सिमु लॉकडाउन जंगी बस ये कोई थमोइदा कितंग नुंगाइजदबा मैम फावरे मसि कमाय तौबनो मरि लेनबो अथॉरिटी ना सिगी मतंग से कितंग जेंगिनबिरगदि कोरिडर मैम सिंग वारिबा सिगी नुंगाइतबा सिंग कितंग कोकदरा हाइबगी मतंगदा कोइ गसिगी पाउदम मसे थमजबन इम्फाल ईस्ट की बनुंग चने लेबा लौसांगखोंग मयाई कम्युनिटी हॉल दा ngase इरेबा की सक्तम दा सिंगनरखिबा नुमित की थौरम पांगथोखरे लोयालम अपुन बलौमी लोप लालुपना सिंदुना लमयान बेहिजम इराबोना मिरोता किबा नुमित पो निंगसिंगबो ओइना पांगथोखिबा थौरम अदुदा लौसांगखोंग डेवलपमेंट कम्युनिटी की प्रेसिडेंट निंगोमबम कलाचान कोकोमी की कोऑर्डिनेटर सोमेंद्र थोक्सोम इकल की जनरल सेक्रेटरी वाहिंगबम लुआंग लेमा मणिपुर यूथ लीग मयोल की प्रेसिडेंट असेम प्रिंस एम्स की प्रेसिडेंट ओइनाम निकारसन सेक्टा अपुनबा मैरापाइबी की प्रेसिडेंट युमखाइबम ओंबी मेमचा लेमा लिपुल की एडवाइजर मयंगनबम समुंगौ सोशल स्पोर्टिंग क्लब सेक्टा की प्रेसिडेंट लुआंग सांबम नंदोन येलहो FPC लिमिटेड की चेयरमैन AB एलांगबम लौसांगखोंग मैरापाइबी की प्रेसिडेंट सगोलसेम चाउबा यूथ स्पोर्टिंग क्लब लौसांगखोंग की वाइस प्रेसिडेंट सगोलसेम लेम्बा मियोय सिंह असिना मिथोंगलेन सिंह ओइना अमदे सोशल साइंटिस्ट धनबीर लाइश्रम सनालेबा की एडिटर इन चीफ हेमंत कुमार निंगोमबम फिलोसोफर डॉक्टर येनखोंगपम दकेश्वर द फ्रंटियर मणिपुर की एडिटर इन चीफ संदोकपम दिरेन अमदे NB कॉलेज खुंद्राकपम की सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ममता लुक्रामना रिसोर्स पर्सन सिंह ओइना सरुक याखे चाही खुदिंग के पांगथोक्तुना लाकपा थौरम अदुगा मरी लेनेना लालुप की चीफ एडवाइजरी पुयाम जॉइन फोंदोरकपदा थौरम अदु इराबोना मतम अमदा मिपाल तांगदना मानव खुनाई अमा ओइननबा होनरंबा अदो निंगसिंगबो ओइना अमदे ngasiगी मिरोलदा खंगनबगी पांदमदा पांगथोकपने ngasiमक मपालदगी पुसिलकपा चिंजाक मिपाल तांगबा लेबाक अमा ओइरिबा से इराबोना मतम अमदा होनरंबा अदो मियामदा खंगनदुना महाकी वाखलन अदो इंदुना चिंजाक मिपाल तांगदब लमदम अमा ओइबा ngamgani haibage thajabsu lei haina phongdoke ningsingba yabadi ing kumja lising amaga chamapan nifunipan ge ngasigi numit september ge tang kun mathoida irabo na luchingduna krisak sabha amadi praja sangha ani na sinduna manipur muthatuna pravachal pradesh semnanaba honarakpagi mayokta miyamgi mifam ama
Manipur Dramatic Union MGU Hall da pangthoke mifam aduda yawba lakhiba awang maikaidage khunja longmi singbo matam adugi lengakna police sizinaduna pungdong bamda thingnaba thonake nakal anigi marakta muknarakpada police ki maikaidage naran koba SI ama laikhide paw adu fangbadage irabot mifam adu yaithokuna mafam adu thadoktuna chatke amade numit adudage mahak mirot oikibane अकोइना 21 सेप्टेम्बर दा इरापोर्ट पु निंगसिंग बदी अकोइना मरु ओइना हौजिकी मतमदा मणिपुर दा लैबसी ह्यूमन कैपिटल लेरक्तबा अदुगा अकोइगे हेबिटेट्स कनो सिसु अकोइगे लैबसीजु मसिगी मोंग सिजु कायरकपा अरमदन इरापोना मतममदा तोरंबा मियोइबा खुनाइगी मानब खुनाइगी साइंटिफिक डेमोक्रेटिक अदुगी युमफम अमदा निखना बहनानबा अदुगी अखोई इंडिया दा नमदना संजनगा 1921 दा अदुगुम्बा मयाम सिंग अदु अखोई हजिक्सिदा लैबा हौरैबा नहारोन सिंगसिदा अखोई खंगनबा तारकपा अदुगा हजि अखोई 90% अखोईगी पोथोक लैतबनिना मपादि पुसलगा चाबा अखोई मपादि पुसलगा दि चाबा अखोईगी फंगोइदबगी मोंग लैबा सिदा अखोईगी खुनाइसी इराबोना मतम अमदा मणिपुर दा तौरंबा मियामगी दा मता तौरंबा तबक मयाम सिंग अदो मकोई दा निंगसंगा मागी स्पिरिट अदु लेरबगा सुनिंगबा नोमनिंगबा मिगी मिपान तांगदना हिंगनबगी लांगनबगी अदुंग वखलोल अमा पुरपंग नमनबगी मुता अखोइना असिगुंबा इरापोर्ट पु निंगसिंग थौरमसी अखोइना पांथोकजबनी Imphal East District United Club Organization IEDUCU na sinduna ahanba panchayat level Erabot Memorial Sepak Takraw Tournament lising ani kunmari ngase Youth Guidance Club kongba khetri laikai da hodokre hodokpagi thoramda takhelambam dijo mangang President Imphal East District United Club Organization KSS Rajan Maitei Vice President Amuko KS Bijoy Vice President Youth Guidance Club KS Munindro Singh Pradhan Uchekwan Nongchuk Jipina Thorom Mapu Singh oina saruk yake nomit ani chupna chathagadaba tournament asida punna team marina saruk yare hayeng final sanagani haire aroibada maroiba pausing amo hana pijari Dengue laichet hingnaba mari leinamba department na thabak sing paikhatpa hokre leina asi laina ngakthokpa ngami Mazar agreement ga mari leinana CIRCA na National Independence Day pangthokre Lamyan Bahizam Irabona Mirota Kibunumet Ningsing Thoram Pangthokre Purda tholiba irang asi nakal animakna negotiable table da tungkoiba solution purakpa chungane Union Minister Ejiju Kaksing da laiba headquarter 28 sector AR da Assam Rifles ex servicemen rally pangthokre amadi Jiribamgi Mongmung Maitai Khulda Kuki militant singna tararak suba oina de attack chatharakre Ngasigi oinadi Mami TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang asida lusinjare mayam bo mukhana khurumjari